Mo ti ba mi thobo de ke tiniya ye pakama lozako li wishaya ne no away li chisi ye be to be a copy Isaiah leadership no away Isaiah leadership so bukhewa ta suye patabo yo patai pwe do ta siblike na lo wi pha do ti pa le akweta lo mo lo mu le bakado pwakali do hoku ta mata pakama luba awete pa atake ko kena ro siblike na lo panapo to thoba khelewa kasaya kwa ki pa su ki pa pate khele se ko ni teo talle ba le tai kwa kasaya ka su ki pa tu lu ki pa le krimi ko kia lo pa yo ami wisaya atakwe di da we weda husi husadu ne no away ne patele former prophets got Isaiah former Isaiah later prophets pa uwene no pakwe liji da away ne meda wishaya lo basanke ne da controversy de pa uwela the away ne wishaya ne bata nolo sadu te peleta sijene de no away ne Yuata signor di pa look kaduto atowe do yuata signor terkane Juda do Jerusalem chigarakane pwakalu de pa do hoku terkane ne yua pwakuta do hoku ne no awele sadu te peleta si je pula chigarakane sadu te si ku peleta si kuyane ne awene linking sessions no we tadi ba thwe ke no we takli to tholo pami kene da ne we wisha sad we linking session no sadu khu luisi patile khu si khu ne prophecies of peace no we tesu pasedika akate to ke yo aklemi klebu mani mata kala kasede patile ku satabu shukri agi papla whether we ne mera prophecy of peace in a law no a community the society be attackali tuni uda leda a sadu ye sita sabu ye sira do bata seplo le patakama ho do bata matabuya le pata deba ho lo away future prophecies of peace in a way basa tabu shukri ke he tuta le po Bakado pata kuta pune taleta kuta pune udaleda kesa kri lolo akuta ni ane da pep kesa tabu shikri o pleto kane ni awayane muko kalisane tera le glory to God in the highest peace on earth awayane hoko kabatulo kesa shikri away pata kuta pune ule lolo to pabla kele abato hune lo within a tale because tabu secret tuta jenny to be takalo na black lit away a whole a theme on any attacking mupani high view of God. The Katika sa you are name because you are adu talkatella high view of God. Within a paternal copy on any Tikasa you are a key water mani matato a genius sajani. Away high view of God in Kisayani, omnipotent, omniscience, omnipresent, Tita Kelela, no away shani high view of God kaba away. Isaiah Anyabunini away keyword send it like Kasa Yuanini, but I called the Lord, the Holy One of Israel, the Lord Almighty, the Mighty One of Israel, away shani Adila. Because you are a mini, but I call you our judge, God of truth, our Father, the Potter, the Lord Giver. When you say you are but I do, I call you a me, akali, le kapa plato, the high view of God in a law, away on any key events on any Isaiah leadership committee, away on a wishayani, blue lota. No, according mata you can merlo matale kwa yalo merlo yatake away key events no
purpose on it to give high view away lead so ne kahina yua aki wo negatio tokate ude ne bugodo tatani tale kasa yua do kasa yo atato do kasa yo ata per a principle ne no ata amu ne no principle amu le ata per ne akopyo ne kasa ne mi now ne kama blake na lo ku ke ko ke na lo ude ne oda messianic prophecies no Messiah kahewe agi ine lo away on in leadership lessons on in away on in kobione terkane mira biographical away biographical writings on it away nagri naklu away ne mitale redo we no lisosi sekone paplato no little biographical information no akudane nagri ni Temitenu, now Kasayo Agri, Wakali Agri, Bomi Agri, Oishane, Vitali Redula. Leadership lesson, Chikarakane Mera, risk taker, no, risk takers, Naka Sunzada, Nakashini, no, Takwetaya, Nakamata, Oishane, Oekodale, risk taker. Nime Kuna Tony, Takwetaya Mu the Machinio, no, Tasagato Mu the Machinio. Cobione, as you get up was on the Bamala away, risk taker, nigga, somewhere you could suicide, like a care, my care, we did it together, risk taker, did also Sokali, their Hiloyale, Cassette Platicate, away, risk taker, as you get up while you call season, you know. Okay, Lichidakane, leadership lessons. Third away intimacy and high view of God. Kasayuani nakaba trelon zada or boo titi the nakaba tio totolo. Guzane punga patele kasayua lawgiver the father manimita kasayane bata paplato ami Luisi. Ami Luisi ne kasayuani teme ujiro away intimacy on it. Mita tita let that talk at kasayua lawgiver basakiane the intimate about redo or naba mula talio no akudane away and we shall say the who and we shall tea sino away intimacy with God. Negative sayo sino le lopeso poco and meet me Portugale a tau redo necessary tina with the intimacy with God. Lucaricane there a balanced view of God, no balanced view of God ne Kasayuane odo justice and love. Justice and Casignota. Love ne forgiveness. Akutane balance view. Na letele tae takwita wita su tenene teni. No away balance view ne justice Casayo Casignota ine lo. Ke tamalo ye kaga heart and mind. Heart and mind on ne. Natati nyado natatasu. No? Akobione heart on him le. Hard one in tatu sutasun tatu potawan tatu kutaku away pakole heart my on it tatinya the period where zeal without knowledge and knowledge without zeal both lead to ineffective ministries no udanya natasu pasakene mile heart one the knowledge on it too the work on it Pamagasaya Tama Pata Suda Pamalo, meet the police Sosito, Basanke and the Atasuda, Talina Cone, Pata Susa Pata Sa, no? A case of block on it, meet the police Sosito, the Milimitare, this other Tamilo, no? And knowledge about all, the Atata Susiko about all, the peony here barriers, no? Barrier Tale Amati Tap was in it, no? Away on any major barriers and a Patewili. Finances no with them hypocrisy tapamata senini always major umu the tatota lo pulo the lichikani justice no justice on a peace which is founded on righteousness agudani tatota lo akatani tale tatinya yua no tatota lo peace Takuta pule atani totale tatota na te takuta pun tatota lutu unimile
road map no peace road map ni le ya ko ni pana hu patip ko khona jan ni te ba sa ke ta to ta lu to ni peace ko wa na le tam ba no ke le chi ka ni leadership sponsor functions no awe ni leadership sponsor function ni akwa ta le ta pa ke ko ke na jan ni bo he mani le kaba sponsor weda le no awe mukame phu khe papo puya phu awe shane awe leadership sponsor function lo na kaba kwa thwe awe de na ke ko ke na de na kwa kapa kui pa ga te ba no akuda pesa tabu shi krine awe da head awe da we shall yata ule yelo lo agedi puya ni sore ke shi te lo ta ye kamata jane no awe shane awe da pe we awe betini pe wisha sa de khusi wo no sai wa ta u le yu agedi wa puya yu si de ta ku so le pa po wi pu me le de ka ma bla ke pa tu ka ta lo di de ko to ta tu ple le pa ba ta me ko awe sponsor function leadership sponsor function de ke ko ke na to ne na ka ba ko ha thwe ke pa ba ko ba ke pa ba su ba sa awe shen ne awe ne ta ma lo ko ti de ti lo Tamalo quitty leadership lesson quicker kane o mera perspective lo perspective on it about tati big picture no tati akaya pakalishan ne tiko shane o Israel pago mission ne akobyo ne mileta da kasayo dile ge basake ne da away ne perspective on about ti da le damle kasayo ne away ne no Isaiah always relay prophecy issues to a broad perspective in terms of God's plans and purposes. No, Isaiah ni uro takle kele kese we the perspective le Isaiah poku ne taba iba no taba le kaba do kaba le pwe kaba uro tato talu ini lo the tamalu the sione mera sovereignty of God. No, Isaiah Perbata ke le kesila awe sovereignty of God. Pakalita pa hoku tiko bomu ta u ta ke le kesine no awe the sita leadership lesson sita ne mera hope lo tamula. Asado luisi padile asado kusi kuene awe ne paplaro tamula. Takalito tole pamikene awe wisha terika. The Tatakumata ani Hugia ani Hokia former prophet later away Seneca we shall teddy Hale Hobla Tamula Kaheti ko tu letu takamata takaleto wetoke takele kese udaleda tamula bula no hudado mogsaya suike poa ni wishaya saya hutedo maweto tagutaga dida u amalo Mitele to support leadership lesson said that all Masaki D. Clinton dead Robert Clinton dead lo Mosa Suki go di kono de ke priota suwe Patabuyo possibly kenalo di konaga or intimacy high view of God or hudanedo mulawe le tatotalu do Tagita wata sota si do papobuya puti pa ko ku opwe ki welo masake suike pa pakodo high view of God le takela kabalo basale yua sukmo yuata sui suwa puti da we masado suwale krisa mi kurki pa yua amen